honorable Richard Kwame Sepa enya ameka de wona to here to mo Everlove TV elafia be akpora ba nuka tututu eji ma enu ikekpo milenya be ona ba amaro na sign what sign agreement na amaro chachiando ike won ba you aso do wa gbo honorable Richard Kwame Sepa teta pofuko wo wana ya to le angologa justice mo me va fia gba amovovovo la fia ike ona mienya ba you agreement sign gene over 1000 people America ba akpereka we agreement ya to sign gana vovovo emi eva sukuvia do alo nsovia de ogbo nya bia de ka va chogbo le kokokpo wona ya na gara wona ma na suno do le ga popo ya ma le ke jo afi ne pobo wona ya enye wona ika adaji le ga popo ya ma wona enye wona nyare ka be enya me register ba ma wo stella do ta yo seamstress ye wona va enyo ale ka gbegbe nya ha matin po monu pokpa ba magade ma ba sron do tanya wona nya de ka ba mia ba MP a heaven na mtami da akpani gbogbo ha miasi ba mia marua na mi gere do fa mi sron nwa toto de ka va kwa e ko mi va zuganga room imagine ba yo ga bu madamu bo de leke o lanya gbanya onya ngonye ntomaro ba masron do mabazuna na le chometa marokunya bobogre madam ate plus o masron nshanwi ka obe a offer nam kwa masron plus banya maba trust madam abeyane ka ale ke oba na miamaro misron wa de ka varo kwa kana mibuna ba yuzu madam lo podomia like o january toto wa Merky. Ke nwa ka ona tianto na mi if ya nto metin cat na flare ato metin to na trouser metin to na fitting. Yeah, Otto Honorable Richard Kwame Sepa ya etinto na flare, etin wona curtains, etin wona un de ka evaro ike dena eji plus ba ya ipon ngogba yi. Kuma bobo Everlove TV, eja gba la fia ta mi agara ma de ka vovoroji, sister de kala gbonya fi. O atangara ma gba sister, la ko joy, mi ekpo ba village ka kan be o ya bobo ne asuno to. La kan ko po be gapopo ma, to bobo village asuno ha, be ya bobora marete asuno to. Onyata fa makbeba doso sura enyo ba onyaba nyanto nyamate mutaye honorable konwi ave enya mara shira mabanya ma plus ba acho nya ha dona no shinyanwu nya ha ma no won akokpere Ghana do nwi ye be ye ha dona no eshin ne ye ha akokpere Ghana do miasi be mi amayo kashi avila mi ma madam obumo ero nya ba mi asoro ma hide ma mi anwum ya anoye asoro do na mi gbova apoma ka ba o ka mi asoro pojuku leke gbore leke ole Maraku gbanya mala nanam bo wale fa fe soro mo fudam no la pam Maraku akpa kwa eya de mana mi ba ya ye gbo ye soro mo fudam na be ye ma va do mo ka ba wa lo ala lekeleko ya ye to gbaba village ya ye bobo ye rekwi de madam te ba wa fian ye hu aleke eje be ya so me akpoba mi agare de ka varoji na wa de opanya agboro na mi auntie leke madam wa ma kporbo wa do man ye wa soro do avo ho ene gare do ma fi aji hu na ni ya Jingo motoyina ne. Jingo motoyina do mo na kaka fifia ma si be won to cat na nwa to na fly mana na ma. Merky. Akpa le madam de fika goji wana. Fika wana chu. Me le potogbe we line am. Okay, wo le potogbe line am. Merky. Le ken kokpo honorable Richard Kwame Sepa wana ya. Be wa va pere yu le Anloga district am. Oh, anyang aba mi amado ha mi de school. To baba mi de secondary school ha. Mi baba ashin do e ba yimfia. Ta nanya ba mi anto mi la moranko. Mi ami gbana na amazuga cho. E yo nto yo le moranwa yo gbana amazuga cho e na ba yo kpoba yo agara to baba yo de suku ha yo kpoba ashin do a enye nu ike. Kaleke onya le kenela nu sonde adana shon na yina ko gbona onye bo de onabo sefa gbona mi be ya maro wa no yo gbo a achi esu na papa maria le fafa ya aba sronye ba nike ma wo dojijo na nyantoko ya model akpa na papa ya papa ma le bobwe eye suro ba anu ike wa wo no wa yidoma agbo asro dona e ko na dona e jiko apam na gbogbo kwa ye ko mo kuma baba nya nu nyare ke honorable Richard Kwame Sepa edeto mai ke Everlove TV eja agbava Anloga Global Church amafia ye ja agba egere wana ma akpon hyan rata akpa no jagbagba na like me page le Facebook na ma ke na like le YouTube na gere me plus be na support me na wana ya na yide ngobo anti won ko de Marako nkonye ame Pamela. Okay Pamela yeah me segon ba won ha gere wana to hya ma afia na do fia leka na kpoba wona ya adaye de kaiji be ye ha ye pe tutu
tudo ngogba na yi Omaraku wanaya enyo. apon sesi na Wanaya enyo. Enya jijo manya gbro na be nyafofo da won e atume. enye won na nwiare no ba ode won atuma kala wa pa ma de leke abale ogle ona bo de ma na me nya bana tam amadu wa pa ma mo lo mo na me osulu do bi ko ba yo nya nwa de ka eve toto ko mizu akosu la pa ma mi ma jibe yo gubuga bu yo pa madam le bodo le ko le Omaraku nya amele na no ma. wo mele no manya camera ye ne pom ye ne gbogbo me ye mele ne no Aku a. okay o mi si abe ye mele ne mo tam ya kwara ba leke amayu ko ga ba jem de gagan do wona amade o pongo gba yi plon no de anyonyom ha ko kare leke o madam de leke o treat now badly or friendly Omaraku a treat now alright. treat now all right e kana bobo le ka popo ya ma fia do slom la ye pa jije ma ya so do Omaraku ye nyo jijo mo fine. ye ne be afika ye do slom la Miracle, Madame Alice Bo, God's creation design. okay la fika Le Angloga, Chevy stock afma. okay le angloga chevi stop af ma kuma proba do son vi wo donc ku jibe all do son vi de ka ba almost 1000 ye ko mo le do kaka wo hoga badge by badge up to January ta amo gagam re ne ko afma na proba video odoli na proba amo registration is still going on kwa akpa ba mi eja agba ava wona ya moto he